Australia memang han Karcho bang sebut hak bang kamu nijina cara parlo dahlo itu ankan bang ason ini sitami itu marong pen Hingchong Club amen club pen itu dak ini ta Karcho match bilo asi itu agensi ada we dak nang kita han kardong pajir lo nang cuma kardong pajir lo asi puhilo ankan bang ason archware sini itu marong kami jangan rong kami ason ankan bang ason nang pas bom lo lasya ankan bang teng pen pining ta archu ponlong pot ini ngarong lo kasi anso si aprang dun thigi mini somar tomang so si aprang ating kampachior nang pusni tum pini ta so Karcho ame kedeng pon lo kasi muning si kami ban kan bang kami son deng convert po tapen kepasan ningkan kepasal ason taksi nang bat bom lo ni tumarong kami kasi anong kami nang ban bom lo kasi ansi nilang pinton kau mission lo laki lapu lo taki hormu kirim bangke itu society pen si gengponang po tapen isini tu munti ke lalo nonason arong Karcho me TV ba awareness program TV pulote la arakik kirima bangke nang kombo mip sini tung kimunti atema ke itum ke lason a program akimia program NU idat aposikar biang long ke lasona nasi paprang pon rom lo akimi je thana to a platform bedelo nasi Karcho ame long pulote akimi je than poni phanse platform lo laisi lo lasni tuman kan mang ta la en bom bang bom lo lasi si araki ahormuk pachuchidet kibang ke theng ke chok are pente nonason awareness program ente nang kombo mi sini ni mun pon nang litum kelang bom lake malong news 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta